Collega bom dia, briefing, awet in dos barco, awet nos in tres bikers, sleper, winkelaar e Rashid de Wind. La qual nós está assim, na primeiro lugar tá, nós servir e proteger o povo de Bonaire, la qual nós temos conta com neta que turista não, para nós explicar não que é bom e também que é malo, para não ter conta com turista não, a parte desse não também bem ponto nós, que o tour tem passa na Bonaire, então nós damos uma explicação sobre essa aqui. E não nós temos contato com ele, é que primeiramente nós meld câmera. Straal, bom dia. Sleper, dona boa notícia, câmera. Esse é o importante para nós. Essa aqui é o motivo que nós temos que dar toda a informação onde nós estamos, mas duidelijk possível. Essa é a pananta na altura da qual nós estamos fazendo. Passe de aire com o Biketeam. Preventie, ja, é uma palavra grande, amplo, pero nós como biker está assim, é simples door de estar presente em caia durante o barco cruzeiro não, nós temos então está pônico chance para algo por passar da vira op mais menos door de nós está correr maioria de área não toeristico em caia. Dus dat is echt heel belangrijk dat wij er zijn en dat wij zichtbaar zijn voor de mensen, voor de toeristen. Dat is echt politie zien op straat. En natuurlijk heel goed is, je bent flexibel, waardoor je heel snel op de trappetjes op kunt, trappetje af, stoep op, stoep af. En ja, de flexibiliteit kan je ook heel snel draaien. En zichtbaarheid is natuurlijk voor de burger heel belangrijk. De voordelen van zo'n bikersteam natuurlijk zijn dat ze heel mobiel zijn. Ze kunnen snel tussen het publiek in. Ze worden veel bij ons gebruikt in het cruiseseizoen, waar mensen op straat lopen. Ze kunnen er makkelijk tussendoor, maar ze kunnen ook snel, als er iets gebeurt, snel ergens ter plekke zijn. Wat met een auto natuurlijk veel moeilijker is. Ik vind het bikersteam hier in Bonaire een heel goede uitstraling hebben. Het ziet er sportief uit, het is benaderbaar, ze zijn heel visueel en uiteindelijk ze zijn groen, dus positief voor Bonaire. Mas está claro para a situação que por apresentar, então sabe de tomar nota de lo que passa e atender a situação na maneira mais correta possível, para comunicar e é um que atender com ele para chegar uma solução para a coisa que passa. Então, já aceita esse trabalho duche, também para o bonsa, que pinta esperava todo dia de novo, não está todo dia é a mesma coisa que passa, a maioria tem coisas diferentes. O qual como eu gosto de meu trabalho tá, todo dia tem algo novo, então sempre me tá para gosto servir e proteger, essa aqui é algo upgrade, eu quero que o upgrade eu gosto, então para ajuda ele é algo upgrade, então eu posso ora que eu chego a trabalho, não sabe o que eu guardava o dia aí, essa é a sensação de mais grande que eu tenho como polícia de nosso trabalho. Bye bye. Ik vind het een fantastische baan. Vanaf het moment dat ik op de fiets stap, maak je gelijk al een bepaalde beleving mee van je werk. Daarvoor werk ik bij de surveillancedienst vanaf 2014 als biker. Maar het is echt een groot verschil als op de fiets, als in de auto. En je bent aanspreekbaar, toeristen komen naar je toe, dus echt heel leuk.